Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in rengin chibai. Thamur ni som zirtop ni kumsang ni le som ni. Hmar tonga Chanchinthar team tu Mercy lalumpui. Amasan Chanchin tlangpui. Khuga Canal Pipeline chungchanga Chief Secretary in Mupui. Bazar India nuya dor Thar hong. Tipaimuk MLA Dr. Chalton Lin amoin abilafang. Manipur COVID-19 ngirhmun. Mon District Nagaland Quarantine Center mi paruk polisin man. Mizoram min COVID tripui daw na thumno tamtak adong. Mizoram lirning in asoy. Uttar Pradesh Police parit thatu ni aring man. India sipayhay mangthay loading app somrit pakuzet tarlang. China influence layin Nepal politics sabuy. Tuhin Chanchin Kim Changlemin. Saikot Subdivision Demand Cum Development Committee in June ni som ni kumsang ni le som ni a Manipur Sarkar kuma tui thapui le asevela lo nei tu hain tuinar an nei thattok no leya harsat na antuk na chungchanga memorandum submit ta bozui na in thamur ni ku khan Putimati zet zote chairman SSDDC chun Dr. J Suresh Babu Chief Secretary Government of Manipur chu office a hunsot tak shiltlang na anei puya ama khoma angai poi mo le thu ashilba ka P Jacinta Lazarus IAS Commissioner Water Resource kuma lekha ajik ba ka shil ngalim Commissioner chun Chief Engineering Water Resource kuma shil song nokin anrang thei angin ahmun ngeya enfel ani ding thu alo shil hile inzom hin tui thapaya lo nei tu hai harsat na hi damte te in alhongin king pe be sei ani tarik ni ku kumsang ni le som ni Jingting dar ku khan Bazar India Company in Damkang Bazar Elimveng New Lamka Company Store Thar pakhat chu pathin ku ma in hlan na hun ser anmang hi Bazar India hi India ramsung hun sang sanga somsari panga hong aloni ta a Manipura ding chun New Lamka mi hi apahni na ani hi bazar hi pu H Ralkhuma building a hong ani a Reverend Pau Khan Mang Guite General Secretary EBC in Bazar India le a building in Lana Trong China ane. Hi do rahin thum no chishang shang dordang ne ka mantlo minan pek thading thu ai thulak na in ashil. Abil mi pui hai harsat na ngai vending le atul ang anga somdo na sin thoding le malak danding hai ngai tu tlang dingin tipaimuk MLA le PAC chairman nilai Dr. Chalton Lin amochu tulai hin tipaimuk AC Marbil, Perzol district acham me Thamur ni rit kumsang ni le som ni khan Perzol parbung le senvana home quarantine me khai akana anfak le don ding hai sumfai thangsa in enkai tu hai kuta in hlana aneya atul na a mangding PPE kit gloves sanitizer masks le thil tul dang mangding apek tol hi huna hin doctor amol chun khotina khotlang thui tu le khomi pui hai thangtlanga home quarantine me khai an enkol na chungthua lom ati thu ashila sarkara chawin hatlowa ei thei anga in thangpui hlak dingei ni ti in ashila ama khoma athei anga thangpui na sin atho pe ding thu ashil home quarantine me khai hi NGD Camp and Retreat Center Geljangle Bethesda College Mulwai Phaya in thoka in thasuka hai kha anni tu hin parbunga mi somrit pathum Perzola mi sompanga senvona mi sompakhatvel an mekani Dr. Amo Bilfang hi P Manwam Ching Perzol DC Dr. Phir Thanglin Bushil CMO P Lalminglin ZDO le Pulun Zamang Additional SP Hain Anzuya Khotin anfangna hai tu lainat na shi in leng leya shiding tul hai in shil na hun anmang Parbung khuwa hun ser anmang hunahin wangdui thila COVID-19 invoy anlo umpal chunti in Parbung CHC isolation ward ta mangding ventilator khom silut ngalani hi hunahin administration tinga thunei tu ha in thu anshilna achun khotin kotsuwa haya village task force in check gate anlo simhlak chu lip thlak dingin le khuthen khata haya mipui mamo phurtu motor lut ding phallawa dan anlo zam hai lip dingin anshil bok amiruk chu pas nei lo Manipur ti nga
ami ruk chu pas nei lo Manipur puti nga in thoka hunglut tuman ruk chun lo khap tlat dingen anshil Dr. Amo chun thlamur ni rit kumsang ni le som ni khan district headquarter Pherzol Taithu Parbung Lungthulin le Senvon akanta a hingkhu hai akan hunahin khotina khotlang thuitu village authority le organization dangdanga thuitu hain ursun takin lomlut na hunser an mangtol COVID-19 shi in lengleya state putinga in thoka hung abil mipui hai tepaimuk MLA in quarantine center an umsunga pa tak chanchanga du takle mangai taka a enkol na chungthua khotin afang hunahin anlom thu anlo shila an khu chi thai tlung theidinga motor trip som ni parit lai jet hungtum pek tu ku mahin anlom ji anloin zot tol Dr. Amol chan abil sunga khu alasirno haikom asir peiding thu ashila home quarantine umme khai chu annu lepa an sung hai an thei ang anga an sin thona hai thopuile thaplak dingin an fuitol Parbunga home quarantine ummek mi somrit pathum highlight voisun hin mi som pasari hai chu nisom pali an umtling talein an suk dok ding thu ai chanchin lakna virthli chun ashil Manipur Sarkar COVID-19 control room in Thlamur niku zandar saria thusuk asima chun limta darkar som nepali sungkhan mi som panga numei somle pasal panga hai chu akai thar musuk anum thushil hing akai thar hai district sang Bisnupura pakhat Chorchanpura parit Imphal East pakhat Jirbama pali Tamenglong district pakhat tu chena COVID-19 positive case musuk tapo sangle zali le somnga anvoi mek active case zaruk somnga pakhat damfel tapo zasari somku paku tu hin Manipur puting chanchin then khat Thlamur niku kumsang ni le som ni khan mi paruk tizit Mon district quarantine center Nagalena hai chu insul buya an umna quarantine center a mangru le thumno tam tak an suksi lein police hain an man ni in Nagaland express chun azik buina le inzama mana hai chu yonggok konyak noke konyak ranpha wanglak konyak yato konyak le wangong hai anni ha hi ke sim khum ni ta in judicial custody a sidinga sukfel anni ta ti in police thusuk chun ashil covid tripuileya quarantine center a hai hin harsat na chitum antu ka mission shan jishan shan numdan shan ha hinga mun khata khum khom hin shitlok lo harsat na le buina chidang dang asuk suk chu ani Thlamur niku kumsang ni le som ni khan Mizoram Sarkar chun COVID tripui dona mangru tam takel Taiwana inthokin adong Mizoram thildong highlight hin Maikor Singsari le COVID laka invengna RT-PCR mangru tam tak athangsa Mizoram Chief Minister Puzoram Thangachun hingzat zet COVID tripui dona ding mangru Taiwan Sarkar in Mizoram athlopna a pekel hi lom ati le thu ashil June thlakhom khan Taiwan Sarkar in cheng nui somli pangaman lai zet Maikor Mizoram alo pekta ani Thlamur niku kumsang ni le som ni chahnung dar ni le minute som ni parit khan 4.3 magnitude a shat lir ning in Mizoram asoi hil lir ning hi Samphaya in thoka simthlang kilometer som ni pathuma hla muiril kilometer soma in thuka hungin irsuk ani ti in India Ramalir ning suipol National Center for Seismology NCS chun anshil tula hin Mizorama lirning atam ema karthum lim ta sungkhan Mizorama voisom pali lai lir an hning ta ni in asuipol hai chun anshila wangnei thak takin lirning ha hi tu chena asha talu ala umno lein sidna chu ala tlungno amiruk chu hinga lir hi an hning zom pe chun sidna na satak in tlun thei lirpuin hing roi ti chu mitam tak lung suk hang tu ani Thlamur niku a press conference lakna hmona neina achun Uttar Pradesh Principal Health Secretary Amit Mohan Prasad chun positive case musuk an pung pailain test tho theina ding
RT-PCR laboratory thar pasari hongding ani thu shil Aligarh Varanasi Gonda Moradabad Bareilly Mirzapur le Lucknow hai ni in tu ta in thok ni thum hnunga mangthei dinga ri rung ani thu health secretary chun ashilti in ei thulakna Times of India chun ashil Thubui tam tak nei tu lai hnaya Uttar Pradesh police parit thina in ham hnoya in tumbok Vikas Dubey chu Madhya Pradesh police in anman India Today in ashil danin Vikas Dubey le anthukop pui mi panhi hai chu thamur ni ku khan Madhya Pradesh Ujjain khu Mahakal Temple man annia thamur ni rit khan athopui hai la ya lu tak Amar Dubey ka phlung alo ni tabok Dubey hi thamasa a Uttar Pradesh police hai lo lambuna mi parit thina a abul tum tu tak ni a ring ani UP police hai chun a umna chin shia ama man thei tu hai ku ma cheng nuinga pek anin hum thu an lo hril ta shim kha ani Indian Army in thusuk thar tak asim dungzuin India sipai nui som pathum hai chun thamur ni som panga an thok apps somrit paku mangthei taloding in shitirna asim apps mangtaloding hai lai hin Facebook le Instagram phom athangsa ni in the Hindu chun atarlang hing apps mangtaloding list sima hai lai sarkarin alo khapta hrim somnga paku hai ba ka gaming apps abikin China sim Tencent games imanizat khom athangsa ani Army thusukin akhapna san anzik dan chun thupoi mo tam tak sukdar sa alo umhlak suptop na ding ni in ashil India le China boruk fe peilein tuta Nepal sarkar ngirmek chu antal buimek ni in Hindustan Times chun ashil Nepal Prime Minister KP Oli hi China thunuya WHO General Secretary Tedros Adhanom hai ang ani mek lein cabinet le PM hlui hain bangsin annum hle a annum dan angin thil afe bikel sino lein sarkar an soi hle Nepal Bhutan le Rampung Chen khathai hi India in kong in kima athang puina sahle a Nepal in India kal zonga map thar asim lein India le Nepal in kar asuk hlasawa Oli hi India tingin a party PM nina bansandinga changlakna inrolna anei ti in antuma India tingpangin anphatna sahle thung Nepal hin China high investment anasahle a abikin airport highway le hydropower project ta China in Nepal hi Belt and Road Initiative Old Silk Road routes khothlang westing highway in thlungzom na dinga apoimo hle ding China hin ashit lein Nepal hi adut hle ani ole khanghai poka tuta chuma martonga Chanchinthar epung le engai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin ho